phela ezinye izinto nikene ikhuluma igcine ingasenzekanga. Phela uyazi professor, empilweni yethu esiphilayo hlezi ukutatata Kunamathize. thize uyangapha ekugcineni kosuku akuphumeleli. Kodwa ke mfethu ngoNkulunkulu ngikwazile ukuthi ngivuke ngifike. Ngikwazile ukuvuka ukuthi ngifike mfethu ngashaya ucingo ekhaya ngabatshela ekutheleni ukuthi khona la engiyakhona kwathiwa uhambe kahle mfana. Usebuyelwe ithemba nomama ngoba umuntu ongasabhemi. Awuthi ukunaba nje ngoba uma wakho bese lahla ithemba ngakuthi awu kanti ngikhulisa umgulukudu. Mfethu uma ngendlela engimhluphe ngayo pro. Yabona izolo sithe sikhuluma ngimshayela ucingo ngimbikela ekuthenini ukuthi ungicelile ukuthi angivele. Bengakholwa ekuthenini ukuthi umxo engaya lapho ngoba umxo uhlezi enamanga. Uyangazi bro. Yabo ukesho ukuthi enganeni zakhe zonke wena uyangigoqa too much. Manje lesi stage esengikusona manje sekukhona lokho kubuya ithemba. But so sesixoxa nje naye ke kwavuka usizi kumina njoba ade ngikutshela izolo ekutheni ukuthi ngikhule ubaba ephuza. So manje kwabuya konke lokho ngimxoxela engibuza ukuthi yini kade sikhuluma ekwabuya mfethu ngize ngakhala mfethu. Buya isithombe sababa umana endlini xatshwana utshwala. Yawo nje mfethu wathi hayi mfana wami ubekezele indlela eyaphambili vele ayimani nje uvuke eyakusasa seku right. Kodwa mfethu ngingasho ekutheni ukuthi ukuthembeka sekuyabuya kena ngendlela engimhluphe ngayo bengiqamba amanga pro ngithi ngiyakwi interview na ngoba uyangazi indlela engibright ngayo imisebenzi ngiyayithola. Yawo so bengabe ngifuna ukuyobhema ngibona ukuthi 1+1 ma ngithole ikhodi kumele ngibe interview ethile as umzali ofuna ukubona ingane yakhe iyaphambili nansi imali engitshele kodwa ukuthi ngiyazi uqamba amanga kodwa ngiyakunika le mali just ukubone ekuthenini ukuthi unembeza wakho nawo yini. Hey bro kodwa still ngiphume ngiyobhema ngibuye ntambama ngisho ukuthi ngile lapho ngilinde ikholi ebuze kusebenza kusasa uyaya yini ngisho futhi ngimbuke emehlweni ngithi yebo kusasa ngiyavuka ngiyaya sengize ngaqala ngisho la ne training true story sonto lonke ezonginika imali yokugibela the whole week ngiyaphuma ekseni ngiyohlala ngiyabhema ntambama ngiyabuya ngiyamtshela ukuthi kade senza ngicabanga ngifabricator i-information enziwa khona lapho e-call center. At the end bese eyabuza phela seliphelele sonto abaqashi noma abaqashi ngisho ngithi angiqashwanga ma ethi how come ngoba wena une experience yama call center une experience eningi why bengaqashi engiqamba manga futhi ngithi mana it's because bathi bakugcwele bazongifaka ku waiting list so angimi. Yawo so uyangasho ukuthi ngendlela engimhlukumeze ngayo amanga engiwaqambile kuyena bengathembi bro bengathembi nanokuthi ngizofika kulesi sigaba lesi sokuthi ngithi ngiyashintsha ngiyayeka ukubhema cause isigameko sokugcina kwangena abantu ekhaya bezongithatha phambi kwakhe kwasiza usisi wami kwasiza usisi wami omdala kwakhona nomalume labantu laba bafika bathi ngibatshontshele intambo kagesi. Hayi phela ilevel besike sayixoxela leyo kodwa ke manje ukuthinta umbukeli ekhaya kumele ahambe yobukela upart 1 mayefuna ukuzwa leso story. Hayi cha futhi ngempela sakugcine ngempela. Ila engathi khona final yabona ngathi final ekseni noma luphu usizo eninganginika lona ngiyalithatha ngoba the next thing ngizoshona. Wakibela imoto yokuqala wathi noma yiphi eniletha manje first thing safonela umfowethu lo okuyena engithole usizo kuyena ekutheleni ukuthi ispace unaso yini erehab yakhe washo ubani ukhulekani uchwele ukhulekani kuyingozi ukuthi umsangano lo kuyingozi lokho
awona abantu bambona as lo muntu okhulumayo kodwa for true uyabasiza abantu mina i-product yetsho lezi rehab nami ngangingakholwa ekutheleni ukuthi umuntu owayebhema engakhona ekutheni ukuthi esiza omunye umuntu othi ufuna ukuyeka ukubhema. Kodwa ke sibuyela mfowethu ukuze sembule ulwembu kubantu abaningi. Beba. Kulula ukusiza umuntu osefuna ukuyeka vele. Yes kulula ngalendlela le ekuthenini ukuthi usuke esazi ukuthi yini ayifunayo. Cause lesi struggle lesi asuke ebhekane naso ukukoleta ukulala ukukoleta ukuvuka. Usuke sebone ekuthenini ukuthi uyabona manje it's now or never. Yabona lobu bunzima lobu obhekana nabo uaccuswa ngoba phela thina sinaleli gama leli elihleli kuthina ngisho into ungayenzanga ngoba kuthiwa iphara leli. So kulula abanye abantu ukuthi benze izinto and then bese kuzoblenywa wena. So as umuntu osethi usekhathele usefuna ukuyeka kuye kube nzima ekuthenini sikini bekukholwa ukuthi usufuna ukuyeka ngoba into ohlezi uyicula ukuthi ngifuna ukuyeka kuthiwa yini ezoba umehluko this time around. Yabona ke kumina njengoba ngishilo ukuthi isigameko sokugcina isona esangivula amehlo nabo babone ekuthenini ukuthi bese ngamniki lo lusizo lolu nangempela ingane yami izongilahlekela. So ngingasho bafowethu nodade bethu ekuthenini ukuthi ungathi ufuna ukuyeka for the sake yokwenza umzali wakho ejabule ethi ingane yami iya endaweni ethile like irehab noma khona indawo ayihambayo noma uma uzongithengela imethadone ukuthi ngiphuze for the sake ukuthi kujabule yena. Cha bethu akusuke kuwena inhliziyweni ngaphakathi ekubone umzali nawe izenzo ozenzayo ngoba ekusenzina sivuka siyoqhaqa kuyaziwa nje ingubo ikhahlelwe thina tokuqala nje before uvuke ngisho lengane kuvuke bonke abantu ithina sivuka sokuqala obusukushawa uarrest uphuma uhambe uyobhema. Awukuzami futhi ukuthenini ukuthi if mhlasimbe ulale nayo into yokubhema uvuke nje ekseni uthola ukuthi uzoyiqedela ke lento yakho uhlale ekhaya bekubone nasekhaya wenza izinto zasekhaya or njengomuntu osuthi usufuna ukuyeka uyicele leyo methadone leyo bekuthengele uhlale nje ekhaya naye umzali ekubone lokho ukuthini ukuthi ingane yami sifuna ukushintsha impela nansi ingane yami ekhaya ingane yami siyasiza isibamba nje umshanelo isiyashanela egcekeni nansi ingane yami. Ngoba ngendlela esesibahluphe ngayo sesibaqambela amanga ngayo akululu umzali ukuthi uzokhipha imali yakhe ngoba uyazi ukuthi uzosuka la uyobheka. So mfethu njengoba ngisho mkhombise ngoba thina sinesiphiwo sokuthi siyabagoqa. So mkhombise umzali angabe ukukhuluma kuphela and mawuzela ingane ehlakaniphile kulula ukuthi ushaye ngomqondo. Kulula kakhulu ngoba iyazi nayo ukuthini ukuthi uma uthintwa la nala umzali wami bengithi 1 2 3 uzongikhola. So mfethu njengoba ngisho ekuthenini ukuthi mukhombise akube nezinto ozenzayo like uthini ke kubazali ke abaphoqa izingane ke ngokuthi mhlawumbe ayitshela ukuthi shintsha igcine nayo ingane ize manje iba umqambe manga yini kumele yenziwe umzali ke nayo ukulekelela ke ngoba phela ngeke uthi okay ngiyamiyeka ke mina ngingasho ekuthenini ukuthi umzali asiyekeni ukuthi nisiphushe njengoba usho bese ekutheni ukuthi umzali kusuke kuyena muyeke umuntu umtshele ekutheni ukuthi ngizokuyeka yabona bese ngibona ngawo ukuthi usufuna ukushintsha uzoza kumina ke ungitshele ungathi ngoba wena mzali uzwa umakhelwane ekhuluma ethi ingane yakho iyiphara ngaze ayishintshe ingane miyekele umakhelwane ekhuluma kodwa abazali abayekele ukusiphusha ekuthenini ukuthi shintsha mntanami uyayibona ingane yasibani manje igqoke ibhantshi igraduate wena nje uhleli ekhaya ubhemana newunga thina lokhu kufika ngenye indlela so immediately ucabanga ukuthi umzali wami uyangilahla akangifuni uthanda lezi zinye izingane yabo lezo zinto lezo zikudalelela ukuthi ubuyele back kulempilo le othi ufuna ukuyishiya so umzali engakuphoqeleli umzali ungayipush ingane yakho uyiyeke
uyiyeke bingabe ithi ma angakabi ready ekuthenini ukuthi sengifuna manje ukuya e-rehab ngoba phela abazali banenkolelo ekuthenini ukuthi umuntu bengabe ufuna ukuyeka isidakamizwa kumele eye e-rehab or kumele umthengele i-methadone ukuze ezoyeka ukubhema. Kuhluke kakhulu ngalendlela le ekuthenini ukuthi ukhona omunye obhemayo kodwa uyasebenza. Uclean akangcoli akasilona iphara as kushiwo ukuthiwa iphara liyangcola. Bakhona ongeke umkhombe emgaqweni ukuthi lo we-drug addict uyayuza. Kodwa iwunga inendlela yayo yokuyikhombisa ekuthenini wena ubhema iwunga. So umzali wakho bese pick up leyo pattern osuke usuyenza ngoba sisuke sine pattern esisuke siyenza as umzali egcine sebona ukuthi ingane yakhe inenkinga iyabhema. So umzali ukuthi ekuphushelele ukuthi uyeke umzali engayiphoqi ingane yakhe ukuthi iyeke. Manje yazi into ebuhlungu nesikhathi eyiyekelela ingane ihamba ke iyoganga ngoba iphushwa izidakamizwa usabuthi kusasa bazozoyibulala phambi kwakhe and amacala wenzayo ahamba azazobuya la ekhaya kuthi sinike ngalokho mase kuzoshisa umuzwa la ekhaya ngenxa yakho. Iqiniso lelo ngoba phela naye uzama ukuyivikela naye. So ngalesikhathi emtshela ekuthenini ukuthi ishintshe sizosha sonke la ekhaya ngenxa yakho. Abanye bake beprefer ekuthenini ukuthi okay uyinkinga yami lento yakho imalini selu 30 rand icap kwezinye indawo 25 rand omunye uke ethi mi lo 30 rand lo yogcina wesinkwa esizodliwa abafweni noma ingane zakweni. Hamba uyobhema ngoba egwema khona ekuthenini ukuthi uzophuma uyokwenza icala. So bese sekufike esigabeni sokuthi umzali wakho ekunike imali ila sekufanele uhluze khona umqondo ukuthi one mina sengumthwalo ngalendlela le ekuthenini ukuthi sengilambisa abantu basekhaya. Two sengiphoqelela uma ukuthi efide leli demon elikumina. 3 isekuthenini ukuthi bengenzi something ngalento le uma wami o ubaba wami ngizomgcwaba because thina ngalesikhathi sithi silele bona basuke bengelele. Umzala kusuke ebalisa ekhaya. Talking from into engiyibone isikhathi esiningi pro thola ukuthi ngiyavuka ngiye toilet ngiyochama ngiyadlula uma uhleli empedeni. Uhleli empedeni ubeke isandla ekhaya. Ma yini ethi hayi mntanami lutho hayi ngihambe ngiyochama ngibuyele ekamerweni. Usise ekseni beya emsebenzini uzoqala kumina ethi yabona uma izolo ungifonelile ethi bengalele uyenzelani lento le yini manje sister ethi yabona lezi nyathelo oyithathayo zokuthi uthi wena awufuni ukutshelwa la ekhaya ekubeni uyingane uma iyamhlukumeza leyo nto ngoba nje esuke ehleli engalele ebalisa ngawo ibhadi lelo. And thina asinaki ekuthenini ukuthi izinto esizenzayo besihlukumeza abazali bethu umzali wakho bebalisa kuwena indlela lezo oyihambayo ukuthi namhlanje ngizokwenza into ube nenhlanhla ya obvious ilucky kodwa if ezobalisa kanje njengoba ukwenza into ubanjwe so kuyinyembezi zomzali wakho. So thina sithi sihleli senza lezo zinto esizenzayo umzali wakho ekhaya ayinhle leyo nto. So ngabone ekuthenini ukuthi njengoba manje nginengane ngubaba nginengane biologically zu2 bese kuba stepson esisodwa so zu3. So umzali wami uyangisiza ekuthenini ukuthi ngiyisupport as manje ngijobless anginamsebenzi manje. So uyangisiza ekuthenini ukuthi esikoleni crash from ikhula crash ngoba ngangikwazi ukuyi-afforda nami ngisasebenza right.
So manje njoba sengasasebenzi ngabhema iwunga, so slowly but surely ngikhona ukubona ukuthi okay umxo 1 no 2 no 3 uba ne-impact kini shintsha. Ngifuna ukushintsha bro, kodwa inkinga yesekuthenini ukuthi as a person kuningi engikuvalele ngaphakathi. So ngangithi ngithola leyo escape ukuze bengabethu umuntu obhemayo ngizothola leyo relief bengabe ngibhema. Ngikuloyo zone leyo ukuthi ngiyakhuleka angicabangi lutho. Lo muntu usuke eqamba ma. Abona ngalesikhathi la ubheme khona. Ikhona la usucabanga khona zonke izinto ozenzayo. Zonke izinto ozenzayo and awutholi answer. Awutholi answer. The only thing oyenzayo uyasukuma uphindele wenza the very same thing. So sisuke sifuna ukushintsha. Kodwa kuphela kusuke kuyinkinga isekuthenini ukuthi ilama side effect aso isidakamizwa sokuthenini ukuthi uarrest, dissentate ile negativity oyithola bungabe ungena uvula isicapha nini. Nangu usikhotheni lo. Usubuyile futhi ngaze uzotshontshana abo yonke leyo nto leyo. So uyazi sengithi bengiphindela ekhaya obvious ngilindwe amagama ahleli kanje kimi. So umzali ngithi akazame naye ekuthenini ukuthi eshintshe indlela abuka ngayo ingane yakhe ngisho ibhema. If ingakafuni ekuthenini ukuthi yamkele usizo naye enga-80 usawoti esilondeni elibele esho lamagama lawa abhlungu kuyona ngoba ayibuke angisho ukuthi eyibuke bro. Akube nendlela naye azozama ukumsupporta ngazo. Maybe let's say uzomthengela ithemba lokuphila danami ngiyazi ukuthi owayemisela ukuthi ubhemoda nansi into okuphuza just ukuthi uyiclean nje umzimba. Izinto ezincane eziphuzwayo sokuthi clean umzimba. So obvious nawe njengomuntu uyabona ukuthi okay umzali wami okay uyazama ukuthi engithengele lokho okuthile ekutheni ukuthi angiclean umzimba wami. So the next step now phaphama mjide ekutheni angiyeke ukubhema. So nawe thola i-information yomuntu ongakusiza or uthole i-information la ongasizakala khona and then kusu ufika emndenini wakho uyabanika bazowenza i-research yabo bese ke bayabona ukuthi okay usibanibani uyafuna ukushintsha impela. Ungasho ngomlomo kuphela na ukuthi ma sengikhathela ukubhema noma baba sengikhathela ukubhema ngiyayeka ngishawa abantu left right and center niyawabona amaqala engena niyabona nani impilweni isengcupheni sengikhathele sengifuna ukuyeka. Mkhombisa umzali sukuma thola indawo enikezelana usizo. Ziningi indawo ezisiza abantu abafana nathi. Presenta leyo information kumzala wakhe ebone ukuthi usibanibani ngoba engilethelele information okay shothi uyimisele ngempela angabi ukuthi ucela ngokumtshela kuphela ngoba the next thing obvious uyazi ukuthi uzofuna imali. Yabona njengoba uthi ufuna ukushintsha obvious ushintsho lidinga imali. Angithi ukuthi uhambe lezi indawo lezi uthengwe imithi le ephuzwayo. If wena usho ngomlomo kuphela the next thing uzokuthi ma ngicela imali yokugibela ngiyalapha, ma ngicela imali yokuthi ngithenge umuthi usuyayidla leyo mali. Kanti ba present ngaleyo information benze i-research yabo and then bese yabona ukuthi usibanibani uyashintsha ke manje. Izolo sigcine kumele uphume emsebenzini. Nangu usigolozo esimehla bomvu esagolozela usathane eGolgotha. Sikulindile wena wazi ukuthi umuntu kade ehambile uphume yatenda nje. Hey. Awona lapho ngabona kahle ekuthenini ukuthi imali yonke ekumina iyahamba. Ngikhuluma ngeke indoda. Abantu bayitshela ukuthi ngiyadlala bayamaza abanye abafowethu. Bayamaza abanye abafowethu. Into bisithi iyayenza. Uyakwazi futhi lokho. Ngiyakwazi nami lokho. Hawo. So ngabona kahle ukuthi le mali le yonke iyahamba. No, awusibekele isithombe uphuma nje uyirelaxela wena esangweni. Ngithi phela ngicela mina ngumuntu ombambisa leyo mali leyo ekutheni ukuthi ngoba phela ukwazile ukungilethela lento engiyidingayo ngaleso sikhathi. Ngamnika leyo mali ngilindele ukuthi uzogodoka ephindele emuva. Yabo. Kanti umuntu ungilindile njengoba ngisho ukuthi umuntu ungilindile umuntu uthe ngqi.
hayi ngiyaphuma nami ngirelaxele ngiphuma nabo laba oza kwami esigibela nabo i-taxi yeah hayi ngiyaphuma ngithi ngiyaphuma kwi-boom gate ngithi 1 2 3 step ngizwe ngendoda ithi hey mfowethu hayi abangathi sinhlaha uma lo mchitha lokho bra wami yini manje ethawuphisi wena ucabanga ukuthi ubunga ngina nje le mali le emva lokho bese ngiyagodoka wena ngazi kahle ukuthi lento engikulethele yona iwet imali eningi ihotela phela lethu so osibana kulona showcase abantu obubalethilile banenyuka wena unenyuka into esoyenza mfethu context la ozoyigibela mfethu nangu umchita esengikhuluma naye shothi yena wayese organize i-transport shothi yena wayese 10 steps ahead nginami mina ngihleli ngiyaspana ngirelaxele umuntu clever umuntu osengiplanelile hayi manje mfethu phela kumele ngiphume ngiye edladleni uma wengane ungilindile hayi ngithi ngiyazama nami ukushaya ivalo ngithi ngisawuthenga ugwayi ngifuna indlela yokusuka eduze kwakhe yabona ukuzwana nomuntu at the same time uyamsaba so iyona inkinga esiphila phansi kwayo iningi lethu umuntu umbone ehamba nomuntu uthi abangani kanti vele uyamsaba yikho begcine bedayisana mayefuneka egcina esedayisana egcina eseshuthi hayi into ikusibani bani noma eshawe ezefe ngoba uyamsaba uyazi ukuthi ezokwenzakala kuyena so mfethu hayi nami ngibona ukuthi okay bengitshela ama security vele lo muntu kade ekhulumile nawo uclever vele naso limini uyakhona ukugoqana so ayikho into engizoyenza la hayi mfethu hayi asambeni singene kwi-meter taxi singene kwi-meter taxi siyapi siya endaweni eseduzane eBhemayo hey ayibu angibazi umuntu onjeyana futhi ongananembeza ngiyamtshela sebefethu phela futhi nami fanele ngifike ekhaya ngipresente something yazi ukuthi ngiyasebenza yabo ngithola amathipho yabo manje if ukushaya lesi sikhathi ngingekho ekhaya bazothini wathi hayi khuleka fona wena manje usho ekutheni ukuthi khona la ozodlula khona ngiyaphuthuma uzobabona nini ekseni vele the next shift inini ngingena u9 ekseni ngakusasa hayi mthani phone i-timer ke into elingakaze liphathe into ekuthiwa ifoni kuzobe namhlanje baba akayiphathi ifoni ngifonela abani uma wencosi hayi mina umxo khona la engizodlula khona yeah hayi ayikho inkinga alright singene njoba sesekwi-meter taxi siyahamba sifike la ekubhenywa khona indawo vele esijwayele ukuyihamba ebesiyihamba naye njoba nje sengasekho kuyena shothi bese ehamba yedwa kade ngagcina nami khona lapho yeah besifika khona ekhiphe le engimnike yona 200 efethi into okubhema le wena uzoyithengela eyakho mina ngizafuna ukupholisa ikhanda lo mjito uthi ngizoyithengela kithi mina mfethu angifuni ukuqambela manga uyabona leli package engilicelile kuwena le mali engikunike yona mina ngisele ngithi no 3 clipper la mina yeah ethi 3 clipper hayi alright hayi okay futhi asikho stress ngendlela awushaya ngayo hayi okay asikho stress uyazi ukuthi vele once saqala ukubhema obvious so libele sithengile ebheme uqede u2 clipper nalesathi uqeda u2 clipper so mina vele ngisabhema lapho hayi nami ngibhema so engiqeda nami ukubhema useqedene naye ukubhema ethi ndoda thenga phela ngithi mina ngitshele nje ngaso u3 clipper kusele malini manje idrati nami ngithenga izinto ezathi uclipper njoba uthengile nawo so if ethenga le quantity le ayithenga nami ngifuna ukuthenga the very same quantity ukumkhombisa ukuthi le mali le iphelile so ube ngithenga kancane obvious uzobamba usikhona enye imali esele hayi esefethu lalela angifuni ngize ngingene emaphaketheni nakho yabo so awenze into ezongijabulisa
unendlela yokumanipulator ekuthenini ukuthi ubone ukuthi lento le ayishoyo i-right ngaleso sikhathi leso. Ethi yabona njengoba ngifika esipanini kuwena ngidlule kini yabo njengoba nje ngidlule kini ngiyazi ekuthenini ukuthi iwindi elasekamerweni kini alivaliwe ngiyazi ukuthi khona uma wengcosi khona yabona nje manje njengoba nje ufone khona umjida wami engizomtshela ekuthenini ukuthi akasuke akahambe yonke into i-right bese into nje ukuthi ishaye ikholi kuzwakala ukuthi mina ngiyakuthola yonke into i-right. So wena if ungayenzi lento ngizomtshela u-out wami ukuthi akangene lapho kini. So uyayicabanga leyo nto uzothreatenisha umuntu ingekho into ozoyenza ngaleso sikhathi leso. So kumina kuduma ekuthenini ukuthi angisindise bani labantu akhuluma ngabo uma wengane nengane. Hey bro, yimi lo sengiyangenele emaphaketheni manje. Ngiyangena emaphaketheni. Angithi ngishintshe amadola lapha yana. Yeah. Kahle kahle ngifuthile vele imali ikhona. Yawo. Kodwa ngifuni eyibona. Hayi ngiyangena ephaketheni. Ngikhiphe malini? Ngikhiphe u5 clip manje. Ethi nethi wendoda ngiyaqhubeka ngisho ukuthi angifuni ukungenela emaphaketheni. Esibona futhi yona mali engisele nayo le u500 futhi ngiyanda manje ngisasho ngiyakwazi wena awubi nale mali engaka if sizophusha inombolo nawo yabo. So le mali le oyikhiphayo ayikho angifuni uze ngingenele emaphakatheni nabo. So ngathi obviously ke futhi it's now or never yazini futhi ukuze siyenze lento ibe simple kahle hlaphana ngithole u1.5 angisafuni ugoqa ngithole u1.5 now lo 1.5 ngubeka lana uzobona ukuthi wenza njani ngawo. Sihlale spam so shy lo 1.5 so bam izinto azenzile in the past so zidlulela kwi-present ayiphilayo manje. So ukuze bekuthiwa umuntu izinto azenzile zinakho ukumbuyela. So if zimbuyela lezi zinto ngiyakwazi ukumbona mina uthi uSibanibani usevukwe izinto zakhe. Ngiyamazi bese zimvuka as umuntu engihambile naye as umuntu ayishilo ekuthenini ukuthi wena kuswela namhlanje umaqaleni na ubani wena usentendeni yesandleni sami. So ngiyazazi izinto azenzile ngiyazi ukuthi bengabe esenje kusuke sekuzokwenzakala. So bengabe kwenza kanjalo ngiyazi nami ekuthenini ukuthi uyangishintshela nami. So angifuni ukuze kwenzeke lokho njengoba ngikhipha yonke le mali kanti mina ngisabe enye imali. Ethi hayi khuleka mfowethu hayi asipemeni besiqeda ukubhema la siyahamba. Spam esushaya uqede lo 1.5 bese ushaya uqeda lo 1.5 lona shuthi yena ngalesikhathi eyothenga utshela amajida akhona la abhemayo ukuthi nazini into engifuna siyenze la yodwa lo yamjida lo engihamba naye akafuni ukhipha yonke imali uyayingotsha manje angifuni ukumthinta ngezami izandla ngoba umuntu odayisayo la uzobuka ngenye indlela. So nina ngifuna usizo leni ngizonithengela lokho okuncane ekuphona. Ngithi ngiyabona mfethu ebuye ezohlala phansi ngisukume ngiyochama bengabe ngibuya ngithi ngizohlala phansi ngizwe ngukhiye ushokumi khiye usho kumina busho kumina ukhiye kube ngathi ngiyaquleka ebengena emaphakatheni nami lo muntu lo engihamba naye njalo ebengena emaphakatheni nami ngene emaphakatheni nami ethathe yonke imali bethathe yonke imali mdedeleni bengabe bengidedela engibuke kanje ethi ngitheni kwena angisho ukuthi angifuni ukuthi ngize ngingenele emaphakatheni nami ngoba ngiyazi ukuthi imali unayo hayi bese ngibona ukuthi le ndoda kahle kahle le okulandelayo izongibulala so bengingayithola indlela yokuqhela kuyena ngizofa sinayi la angithi imali kuyena akafuni ngisuke eceleni kwakhe uyasaba ukuthi bengisuka eceleni kwakhe ngizoya somewhere la engizofuna khona usizo engiforce ukuthi asibheme yonke le mali le sibheme yonke le mali le engiyiphethe futhi sibheme yonke amadola nje engawashintshi
ama-1000 ngifuthile nami ngiplanile ekuthenini ukuthi okay ngizothengela abantu basekhaya something wayithatha yonke imali ngendlela isidakamizwa esiyinkinga ngaso umuntu osuku unaye oyitshela ukuthi umngani wakho ngaleso sikhathi leso sisuka lapho kwaze kwasi kuhleli ukubhenya kwaze kwasi angisifanele ngingene ngo9 mina emsebenzini kwasa 7 o'clock ekuseni saphuma la ekubhenywa khona sayaphuma ngo7 ekuseni besiphuma lapho sasinje sithatha ngithi ama steps awu15 wamisa imoto bemisa imoto le moto le ingafuni ukubuma ucoshitshe ejijele osek bemile vele uhigh fosek bathini impulsive if uzowenza into manje coshitshe ujijele ngalo idlule imoto so bethatha another 40 steps kume amaphoyisa bekuma amaphoyisa ayamazi vele udumile so la abonakala khona amaphoyisa ayazi ukuthi isuspect so mfethu bema amaphoyisa emqondweni wami kufika ekuthenini ukuthi angiwatshele yabo yeah emqondweni wami angiwatshele amaphoyisa yabo bema embize ngegama hey sibanibani ngiyabona ukuthi umngani wakho usebuyile so ayasazi vele sisobabili angithi yakhumbula kutshela ekuthenini ukuthi ngize ngithola lo msebenzi ngangifuna ukuqhela kuyena so la aye khona ngangikhona so nje kwakuyena imina la aya khona ngoba ithini ethi mina ngisentendeni esandleni sakhe ebengibona lamaphoyisa embiza ngegama bona ukuthi shuthi kahle kahle la bengisho ukuthi nginenkinga lo muntu lona uthathe imali yami azothina azothi ayikho leyo nto nina nabangani izokwenza njani umngani wakho ubuyile izokwenza njani kuthiwa umngani wakho ubuyile ayasho futhi nawe uthi asisakubona wena uhamba naye lo buke ngithi hayi mina sengiyasebenza ngiphuma emsebenzini kuthiwa nine show imali lapho hayi sibe sikhuthuza bekhipha imali kuyena yena wayesele no100 rand kuphela bekhipha imali kuthiwa uyithatha le mali esho ukuthi hayi imali abenayo vele mina sengicabanga indlela yokuthi fanele ngemsebenzini angisekho kuyona yonke lento la at the same time ngicabanga ukuthi ngizosuka kanjani kuyena ngiqhamuka necebo lokuthi if ngiwatshela lamaphoyisa lawa kuyafana ayangazi ukuthi ngumina naye asihlukane manje ngithini kona ngithi hayi boba kahle kahle uqamba manga ubafa la esiphuma khona siphuma emsebenzini wami okwamanje uyangi-escorta siya ekhaya siyadingakala kunomsebenzi ekhaya njengoba nje kunomsebenzi ekhaya so yena ufuna siyothenga into yokubhema ufuna niyothenga into yokubhema sho amaphoyisa athi vele sanazi ukuthi niyabhema azini babizana ngamagama ke osayitsheni ebembiza ngesibongo sibanibani ngoba le ndoda bike yangena yashona ngapha kuzobe sekubizwa thina futhi ukuthi usibanibani nangu noma kuzobe sekubizwa thina kuthiwa kwenzeke okuthini asifane sibahambise ngangazi vele ukuthi bazosithatha besambise la isihlala khona ngoba bayayazi ukuthi indoda ebibonakalile indoda so ngangazi ukuthi bengisho kanjalo ukuthi kunomsebenzi ekhaya yena ufuna sothenga into yokubheka so babazi kutheni ukuthi two things kuyokwenzakala okuthile noma bayothenga yona into yokubhema ngempela so asibahambise lo muntu vele okuthengwa kuyena bayamazi kuyaziwa yabo so besithathe besifake evenini engiyambona uhlinile akangikhulumisi aze asibeka ngasekhaya athi okay senifikile ke ngakini avula iveni isehla the very first thing engayenza ngasikena mfethu lalela ngiyabona ukuthi lento yami nawe ayipheli ayizuphela manje kahle kahle wena ufunani mina wathi ngakutshela ngathi kuyoze kusho mina ekutheni ukuthi ngiyakhulula angithi akhumbula into owayenza wangilahlekisela ngemali so le mali owangilahlekisela ngayo uzoyikhokha impilo yakho yonke
hayi ngibona ukuthi hayi awukho ukuphunyuka la ebesuka ebehamba ngifike ekhaya freshen up ngemsebenzini ngiyacabanga ukuthi ngizoyenza njani ngoba phela manje ngizama ukuthi ngishintshe at the same time futhi ngibhemani iMandrax neRock cabanga ngizokwenza njani le ndoda ayifuni ukusuka ayifuni ukusuka uyithele manje ngithi siyazi ngisho nala engisebenza khona so umuntu ongafika noma yini so kahle mina kufana nokuthi sengizosebenzela yena phela manje hayi ngibuka ukuthi okay 1+1 bengabe ngiphuma emsebenzini angimane ngiyekena in order ekuthenini ukuthi engaze efike kumina yena ngoba if efika kumina uzongiphuca yonke into so sengimelana nokuthi if bengiphuma late emsebenzini ngiyamfonela ngithi sengiyaphuma emsebenzini kahle yena manje usephenduka ibodyguard lami ngoba vele kuyazi ukuthi inkonzi iyabanjwa ngizomfica emile vele estopini engilindile showcase na kanjani nangempela bengehla sifike sithenge into yokubhema shuthi nami not knowing ekutheni ukuthi I'm falling deep ekubhemeni at the same time ngitshela ukuthi ngisusa yena kodwa at the same time mina ngiyahlathini nonke manje siyahlathini sonke yabo umqondo uthi uyisilima kanjani mina sengiqhubeka sekuvuleka lesasikhala leso sokuthi nami sengikhalela ukubheka umuntu esengimona manje okay ukuthi umuntu oseduzane kwami ubani ulofethu lo at the same time lo mfethu lo angimfuni kodwa uyena umuntu engaziyo ekutheni ukuthi nami if ngingenalutho uyena ozongisiza ukuthi ngithole into yokubhema mind you ngisebenza umsebenzi alright njengoba ngitshelile ehotel hayi mfethu ngisebenza ehotel bengisebenza ehotel shuthi njengoba ngishelo ukuthi umana uze wa retire domestic worker so ngikhulele eMajaldini bengikhulela eMajaldini khona umlungu owangikhulisa loyo mlungu loyo wahamba wa immigrate wayapi wayohlala eCanada so besilibele sixhumana nje naye umndeni wasekhaya engahlukani nawe elebele exhumana nje nathi elebele exhumana nje nathi usesibiza njengefamily yakhe eyesibili kahle kumina uGodmother efike ehotel angazi mina ngithole imessage kuthiwa iGodmother yakho bifikile Godmother yami bifikile they can only be only one person oyiGodmother yami uphesheya futhi ngibone imiss call yakhe efonini ngimfonela ethi ula eSouth Africa kade esehotel mina ngempela ethi yes ethi ufuna ukuhlangana nami ngithi okay ngicela ufike khona la emsebenzini efike la emsebenzini esho ekuthenini ukuthi uma wakho uyakhalaza ngawe bekhalaza ngawe ekuthenini ukuthi uyasebenza kodwa imali akaliboni ushintsho olenzakala kuwena beng expect okukhulu kunalokho engikutholayo ekuthenini ukuthi wena wenza izinto ekanje so into engizoyenza bengathanda ekuthenini ukuthi ungivakashele phesheya what angikaze ngigibele ngisho nanebhanoyi are you serious ethi yes wena nobhuti wakho ngizowenza ama arrangement ngifuna ningivakashele phesheya so ngiyasebenza njalo la emsebenzini sekudume ekuthenini ukuthi mina iGodmother yami ihlala phesheya bekuduma lokho somehow angazi kufike kanjani emadlebeni alofethu lo engizwana naye ekuthenini ukuthi mina iGodmother yakho yala eSouth Africa ihlala phesheya ngoba phela ngasho naye ekuthenini ukuthi bewumuntu ongasuki mina ekhaya bayamazi kakhulu bayamazi ekhaya yabona bengithi bayamazi ekhaya aye shutha wefethu ngizwile kuthiwa iGodmother yakho ifikile
Hey, hawu ivuze usho ukuthi usuphethe amadola. Mina hayibuye phethe ayikho indoda akho amadola ungaphethe ethi efethu ungazongena isilima ngeke kusuke umuntu le phesheya ethi uyigodmother yakho ngisho ngakuthiwa angisiqedanga isikole angifundile. Ngeke kusuke umuntu le phesheya egodmother yakho efike empty handed engakuniki lutho engazodlala ngami wena. noma kaba ngifundile. Ngisho esho nje ukuthi ngisho ngakuthiwa angifundile kodwa ngeke efike engaphethe lutho. Wena awenze something phela. Yabo. Kwanele indlela le ukuthi uyajoke at the same time userious. Awenze something phela. Nami senginazo indlela zokuthi ngimphebeze. Awenze something phela. Ngithe bethi akukhulu ukuthi kodwa there is something ayisambe siyobhema sihlukane. La ngempela ke igodmother iwenza ama arrangement ekuthenini ukuthi siye phesheya nobhuti wami. La emsebenzini angithi ngisasebenza ekuyekeni kwami ukusebenza la ehotel before ngihambe nasekhaya bayazi ilicense emsebenzini ngathi nginayo kanti ilicense yokushayela anginayo. Ufike i-guest so abafana ba offloada impahla ingene ngaphakathi i-guest kunike ukey ukuthini sihambe uyipakela imoto. Yeah. Mina vele automatic vele. Hayi. Mina ngena phakathi emotweni automatic shaya imoto ngiyoyifaka kwi-parking ipake kahle. Ngibuke ngisho nasesibukweni. Yiko ngempela sengiyakwazi ukushaya drive. Ngishaye u-reverse. Kunama camera parking ngishaye u-reverse. Reverse ihlehle imoto. Hayi ngiphinde ukuthi ngifake. Reverse ihlehle. Ingabe ihlehla sengiphinisele emuva shothi i-steering ngisisa nqani ishaye isibuko sale eseceleni. Hey, Imoto. Zande inkinga. Nazi inkinga. Hayi ngishiye kanjalo ngishiye ukhiye. Ngiphume ngigoduke ngekhaya. Bengiphuma ngigoduke ngekhaya ngene ikholi kuthiwa mina ngishayise imoto emsebenzini. Ngithi mina kho moto engishayisile. Hey, Ukhazini wami lo ongifakile emsebenzini ethi angikhulume iqiniso ngithi mina kho moto engishayisile. Kuthiwa uyabonakala kwi-footage indoda ungena ushayela imoto decent. Kodwa unosuqlayini ukushayela imoto. Hayi ngiphike. Ukubona uphela ukufa ngisho ngabe kuthiwa nansi i-footage khona. Mina ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Emva lokho ngathi angisayi emsebenzini. Ngayeka ukusebenza. Ngiyekiswa yini ukusebenza ngiyekiswa isekutheni ukuthi 1 into engiyisebenzelayo manje angisayiboni ngobani imali yami kufana nokuthi akusiyona yami. Yakuyi-godfather. Imali yami kufana nokuthi akusiyona yami leyo engiba nayo enqanyana imali esuke ekutheni ukuthi ngiyibeke somewhere kumina ngendlela le engazi khona ekutheni ukuthi ngeke itholakala. Yeah, so ngiyabona ekutheni ukuthi ayikho lento le. So I might as well ngiyeke ngoba vele sekune case emsebenzini obviously kuzoba ne disciplinary hearing stuff like that. Yeah. So angiyeke vele ama arrangement okutheni ukuthi ngiyaphesheya ase khona sezimi ngomumo nje izinto not knowing ekutheni ukuthi ubhuti wami lo esihamba naye already usetshele abantu ekutheni ukuthi thina sahamba siyaphesheya. Kwabuya itifisi. Uyifihlela wena lesi sikolo sisimehla bovu. Ngifihlile mina ekutheni ukuthi ngiyaphesheya. Bonke abantu abasondelana nami bayazi ukuthi mina ngiyahamba ngiyaphesheya. Lapho vele ngase ngiqedile ibhola mekhaya yami ngase ngiqedile so nginesitifiketi vele esebhola maker buphuma laphana kule college bakutholela inkampani la ozosebenza khona. So unfortunately la ngasebenza khona for a time period encane yase iyavalwa inkampani shothi ilack of yokuthi imali babenganayo yokukhokhela abantu abanetifiketi. So into ababenza bona babethatha abantu abanganazo itifiketi bese bethatha abantu abanetifiketi. So njoba benza kanjalo if kushawa i-inspection thina o frontline abanetifiketi.
so thina sikhokhelwa imali eyitifiketi laba abakhokhelwa imali abangayisebenzelanga kahle kahle ngoba phela ithina sishaya isibani la abetifiketi. So wabona umlungu ukuthi iyamgqilaza lento ngoba thina siyamtshela umthetho siyawazi ngeke uzosikhokhela imali not worth lesi certificate sami. Wabona ukuthi uyapatshaka umsebenzi nabo laba abawenza kahle akayivali inkampani. So ngenaleso certificate leso ilese hospitality vele iGodmother le isiyazi ukuthi ngine certificate esebola maker, mfowethu une certificate ese welding, ngine certificate ese hospitality. Njoba nje ethi asimvakashele kahle kahle usewenzile ama preparations. Useyenzele nje yonke iplan ukuthi sofike senzeni lapha. Yaphila lo mama. Ya mfethu naye ngila naye futhi ngiyambonga ngoba wayesiza financially bese ngabe sixega lapho nalapho. So umfowethu ekumemezeleni kwakhe ekutheni ukuthi siyaphesha ifike endlebeni zakhe lo futhi engafuni ukuthi ifike kuyena. Befika ke lethe phela kahlona usuyangibalekela wena mfethu usuyaphesha wena manje mfethu wena uyithatha imali ukuthi uyephesha wena mfethu ngoba phela wena ngiyalazi iphakethe lakho. Kahle wena seningi izinto ongifihlela zona. Hayi bufethu. Efethu ngivuka ekseni ngihambe ngemsebenzini ngibuye ntambama wena umuntu oqale ngimona yini le engifihla lona nami ngithola leyo confidence engayazi leyo aggression engayithola ngalolu suku nami ngangifisa ngisho nokumbamba ngezandla. Ithe mfethu kahle kahle mfethu wena mfethu kahle kahle ekseni ngiyavuka ngiyabuya wena ngiyahamba wena ngiyabuya wena kahle kahle mfethu kahle kahle yini ngawo mfethu awo ana ebona ukuthi ngiyashintsha ngampela wayeqala ukungibona nginje yana. Hayi nami ngashintsha ngempela ngamshintsha nami impela kwacaca ekuthenini ukuthi ngiyasondela kuyena. Ngiyasondela yena bengisondela yena ngimbuka nje kanje mude kunami ngimbuka nje kanje ithe face kahle kahle yini kahle kahle futhi usungamane ungibulale futhi awona manje futhi usungamane ungibulale futhi ngikhathele wena futhi ngikhathele wena ngaze ngakhala ngisho nengembe sengikhathele wena. Ila engasho khona ukuthi wa realize ukuthi lento le ayenzayo ukuthenini ukuthi elibele enza zonke lezi zinto lezi sekufike la ekuthenini ukuthi khona mina sengithi I'm fed up. At the same time uyayiluza lento ngoba mina ngiyahamba. So sekumele thola indlela yokuthinini ukuthi kube na something azongibamba ngayo. Usikhothelo wathi mina ukhumbule angifundile ngathi mina ngiyakwazi ukuthi awufundile. Wathi kodwa yabona njoba wena bungasuki eceleni kwami bonke abantu bayakwazi ukuthi wena uhamba nami. If abantu bengifuna uyazi ukuthi baqala kuwena. Bebengaqalanga kuwena if befuna wena bazongibuza kumina. Ngisho nakini uyazi ukuthi bayangifonela bengibuza ukuthi ukephi. So mfethu ukukhumbule lokho la oyakhona ukuthi kuningi engikwaziyo ngawo. So ungakukhohlwa lokho ukuthi leyo information ngingenza noma yini ngayo. Shothi ngingayinaki leyo nto uthi uchaza ukuthini. Kahle kahle yena shothi ngezinye indlela uthi uzongiblackmail. So uthi uzoveza zonke lezi zinto ebesenza ekhaya. At the same time bayamazi ekhaya ukuthi umuntu okanjani. Bebe ngibuza mina ekhaya ukuthi njoba uassociate noSibanibani uyazenza yini zonke lezi zinto lezi azenza ngithi mina hayi angizenzi. So njoba ngishela ukuthi uma umuntu one asthma umuntu osontayo so akayithandi into ezomphatha kabi. So uyazi ukuthi bengabe ezofaka igama lama ezothi uzoya kuma eshu 1 no 2 no 3 obviously ngizomvimba. Yabo ngoba ngifuna uma ephatheke kabi. Ngoba uma bephatheka kabi usisi uzobuya ezogostela mina. Isister yami ighosti. Isister yami. Isister yami ighost. Njoba ngishela ukuthi kulesigame sami lesi sangenza ekuthenini ukuthi ngithi ukubhema ngiyayeka. Yeah. Wayeme part nendawo kulabantu abethi bazongikhipha ekhaya wathi seningamane nibulale mina ubhuti wami akayindawo. Ngendlela ayighosti ngayo
uyena umuntu ebengibuye ngibhohe ngaye bengabe ngisenkingeni ngoba ngiyayazi isistera yami ukuthi ighost nabo bayayazi ukuthi isistera kaMxo ighost bayayazi ayisablutho ngendlela eghost ngayo isistera yami ayisablutho in a way ekuthenini ukuthi bengabe ngisenkingeni umuntu oqala engimcabangayo uyena njoba nje manje ngiclean ngibonga yena ngoba kade ayengizama ukuthi angithola usizo engizama futhi ngalo usizo financial engizama ukuthi nansi manje Mxo enza lokho so umuntu obengasuki eceleni kwami so ngiyazi ukuthi lo mfowethu bengabe eya edladleni umuntu oqala ozongigostela isistera and ukungigostela kwakhe izongigostela in a way ekuthenini ukuthi kuzoze kuzwele kimi so angithole something engizoyenza ukuthi lo mfowethu lo engayi ekhaya ngathi okay mfowethu yazi yabona njengoba ngiyapheshela uyavuma manje sengiyasho mfowethu yabona njengoba ngiyapheshela ngizothi bese ngiyiphesheya mfowethu khuleka ngizokusendela imali ngoba ngithi imali wena into oyifuna wathi ngifuna imali wathi mina ngizogada kini so ngiyazi ke ukuthi ekhaya sebe safe and futhi wakwenza lokho mfethu wagada ekhaya yawo ubaba engimzalayo uyazi wayinakho ukuthi embona sokuthi thama elibuya la elibuya khona noma usegcekeni bethuthi hawu nangu usibani so wayazi ekuthenini ukuthi kodwa manje kuyena engayitshela ekuthenini ukuthi isade umuzi wasekhaya so njengoba wazi o WhatsApp call bayakhona ukufika noma ke engifonele sefethu sekuphela isikhathi esingaka kanti kwenzakalani uhamba nini uhamba kanjani niyaxhawulana mhla uhamba okay musukuseqela ndoda musukuseqela indaba ndoda alright so igodmother isifakele imali lesifakele imali senza ama arrangement ukuthi sithole ama passports sambe sokwenza ama passports nobhuti wami senza ama passports besenza ama passports bese umana ezosenzela like a farewell party kuleyo farewell party leyo siyenze bese yenza leyo farewell party angithi igodmother ifakele imali so esitshele ekuthenini ukuthi sasamba 2 days after i farewell party so i farewell party bese kuzodlula u2 days bese siyahamba emqondweni wami ngicabanga ekuthenini ukuthi njoba senza the farewell party kuzophela lo 2 days lona njoba ngimtshelile ukuthi bese ngiphesheya ngizokwenza u1 no2 no3 kumele kube ne-security la ekhaya kumele ngisecure le arrangement ngoba akusena umuntu ojust nje ekukhona hayi ngisiqonga isibindi ngiye kuyena ngimfica kubulele ngimvuse ukhathazekile bafu walala kanje wathi hayi ngingena manje ekseni ngithi hayi vele ngiyakwazi uyiphumela endaweni zakho ethi ziyibhithini so wayese like umuntu sasesizwana naye ngalendlela le ekuthenini ukuthi it's that love and hate relationship angikufuni ngiyakufuna kodwa mina ngiyakusaba angungisabi ngiyazi ukuthi ungangenzani so ngifike kuyena kwagcina sekuyinto emnandi kodwa manje kwagcina sekuyinto emnandi at the same time ebuhlungu imnandi ibuhlungu awukho ukuphuma kwami ngiyazi ekuthenini ukuthi kuzokwenzakalani so bengifika kuyena ulele ngimvuse efethu kahle kusasa ngiyahamba njengoba ngihamba kusasa bese so ngicela ekuthenini ushaya amanzi wathi hayi angisagezi ngisho nanokugeza yini ithini ithi mina mfethu hayi azini ngicela mfethu ukuthi sihambe ngikhayise nje around city shwe esithawa yabo ufuna siyothenga into yokubhema nje yokugcina ngoba kusasa ngiyahamba madoda eziyawo wena wonke ungibulala ngiyaphupha awukazi wafika la mina wathi wena asambeni uthengela
Dogpem mfethu ngiyaphila noma khona abantu ongibekele bona la eceleni ngithi naye mfethu hayi njengoba ungibona mina mfethu hayi bese siphume besiphuma sigibele itaxi sifike etown sithenga intokubhema sibuyele emumva sibheme besibhema siqede hey umuntu wakhona engishintshela bengishintshela ethi njoba uhamba showcase imali nayo kahle kahle yena into kuyena yahamba phambili imali so ethi mina njoba ngihamba showcase imali nginayo njoba ngithengile laphana nginemali angiphe imali azosala nayo phela naye ejabulise njoba ngihamba angiphumi laphana emnyango ngiyisolo ukuthi ngizeleni yawo nginalokho ukuyisolo ukuthi ngizeleni at the same time nginokuthi bekuthiwa angizanga kuyena le arrangement yami naye bingeke ize yenze ngithena ukuthi esade egade ekhaya ngoba ngiyazi ekhaya ekutheni ukuthi njengo ubaba njengomuntu oyiphuzelayo so njengomuntu oyiphuzelayo uzoyiwela ngalezo ikhathi ayiboyela ngazo so kungaqhekezwa kungenziwa noma yini so ngiyazi sensi yena uzobeka lawo masosha akhe lawo ukuthi egado noma if yena engafikanga egado so ngimtshela sephethi imali isegadini ngase nami ngazi ukuthi ucash angingawuphathi bengayena ngoba lo cash uzohamba nje sephethi imali isegadini wathi asambeni soswapha noma sambise kwi-ATM hayi siyahamba manje sabantu ababheke kwi-ATM ephinde ushintshe futhi umqondo ethayo ashayine ucashback endaweni eseduzane khona enye itavern eseduzane vele iyawushaya ucashback ethi hayi ashayine khona ucashback ethi mina hayi uyazini cashback uyabiza simane sihambe hambela siye khona kwi-ATM so la engizowenza khona izinto engifuna ukuyithatha ekhaya asambeni ngasekhaya so ngihambe phambili kunaye ngimshiye nje ibangana ngempela ebona ukuthi nginyuse inyawo ngiyashesha nje impela ngoba ngiyabona ukuthi phela njoba etha asosha cashback noma sekwi-ATM uzofuna ukubona ibalance ngeke ngikhona ukumvimba ekutheni ukuthi ebone ibalance so hayi ngiyamshiya nje ibanga ngempela ngabalekela ukufa ngibone ekutheni ukuthi phela obviously ugodmother besifika le mali le ayifakile obviously izoba khona ibalance ezosala ekutheni ukuthi umuntu bese ngabe siphuma uzokhona na ukuthi uyithengele lokho oyithengela kona ayingabalekela ukufa ngathi nje ngithatha ikhona lokuqala ngoba besisuka kubo it's a downhill siyehla nje njoba nje ngithi ngangimshiya ngebanga hayi sehla buwehla nje khona nje uleft othathayo ngathi nje ngithatha uleft ngabalekela ukufa professor wangibona ukuthi naye ngiyabaleka ngempela waze wangimemeza manje angangaphenduka ngabalekela ukufa angidlulanga ngisho nasekhaya ngathi la engiya khona ngiya la engizoze ngibabone khona kusasa ekhaya ngoba uzofika abo kuleyo ndawo la engafika khona ngahlala phansi ngacabanga ekuthenini ukuthi kahle kahle ngisenkingeni enkulu kabi kodwa at least ngoba ngikhonile ukusuka kuyena so angilale ngivuka ekseni bengivuka ekseni kumele ngiye ekhaya the first thing kumele senze ngoba sihamba ngakusasa so kufanele ngingabi khona around ngasekhaya mina kumele ngisuke nje la ngingabonakala ngabe khona nomuntu oyedwa ongibonayo inkinga manje engibhekane nayo umfowethu angithi phela useyazi sihamba nayo mfowethu umfowethu uyabonakala nangu khona ekhaya ukhona ekhaya angithi sihamba njoba ngifikile kena namhlanje ethi asambeni sekwi-ATM kahle kahle kwakufanele sambe in 2 days time mina ngiqamba mangakena ngithi sihamba kusasa so nje ngoba ngenza yonke lento so angifuni na engibheke kusasa njoba ngithi mina sihamba kusasa only to find out ukuthi umfowethu nangu uyabonakala uyichilele kumgadile lokho uyabonakala uyichilele ufuna ungibona ngiphuma ngiphethe kwamahambe ekhaya eze ebusise ukuthi nangu umxo wahamba
engangibona ngiphuma ekhaya ebuza umfowethu ubhuti wakho uphi esho ukuthi akabuyanga izolo ekhaya ethi la khona showcase udla imali esho kanje umfowethu ethi showcase la khona udla imali alright hayi okay akho nkinga hayi hambe ngibheka la kubhenywa khona hambe ngibheka la kubhenywa khona ezefika kaMawengane yami befika kaMawengane yami ebuza khona ukuthi uphi umgxo akusho ukuthi umgxo akekho kanti ngikutsile ngaphakathi ubatshela bengasho ngishilo ukuthi bengasho ngikutsile ngaphakathi yabona uhlale ungalisho lonke iqiniso la ohleli khona lo muntu lo okufunayo befika uyasho ukuthi bengasho ukuthi ngikhona at the same time ngimtshelile uMawengane sensi ebatshela ukuthi whoever ofikayo ngisho ngakuthiwa wasekhaya nisho ukuthi angikho ayi so nje washo ukuthi hayi umgxo akekho lo bhaka lo shuthi shaya ama round engakholwa ukuthi akangithuli so yena usebheka ukuthi mina ngumphanto wakhe usukwini la namhlanje hayi shaya ama round ebona ukuthi angiphumi la nami sengifuna indlela yokubazisa ekhaya ukuthenini ukuthi ngisafe la engikhona ngisendaweni ethile ngitshele yena uMawengane ukuthi akafonele usisi wami ngiyazi the only person ozokhona ekuthenini ukuthi exazulule yonke lento usisi wami Jesu ufonela isistera uyitshele isistera ekuthenini ukuthi ngisendaweni ethile inkinga engibhekane nayo angikhoni ukuphuma la sistera kahle usibanibane nangu la uyena lo olibele engifuna ufuna ekuthenini ukuthi sidle imali uyazi ukuthi bengiqeda le mali le ngizoba senkingeni bese ngifika phesheya hayi ithi sister hayi okay ngizobona ukuthi ngenza njani hayi nkuthe ngihlale thiwa akasekho usehambile ngiyasho mina enhlizweni sakwazi showcase khona la acuthe udla imali ubonakale ubafo efika khona kaMawengane befika kaMawengane ezosho ukuthi mfowethu ioledi lithi angizokulanda ngoba uyazi ukuthi kusasa siyahamba ngimtshela isefethu usibanibani nje ufikile kuwena wathi usibanibani ufuna mina wamtshela wena ukuthi angikho so if engibona manje ngoba ngiyazi ukuthi around la uyazi nawe mfethu ukuthi inkinga yami naye ikephi ethi hayi bafo khuleka mina ngizokuprotect kusho ubhuti wakho kusho Elvela mfethu usele ethi hayi khuleka mina ngizokuprotect uyamazi umuntu uyaqapha lo muntu ngiyamazi naye uyamazi futhi ethi akhuleka ngizokuprotect mina mfethu ngithi mina mfethu wangijazi ukuthi sikhuluma ngobala ethi hayi khuleka ngizokuprotect mina ethi okay akufanele isistera ke ingasafika ingasukule isistera igcine isifikela amahala asiyeke hayi na ngempela sifonela isistera sesixazulile lento si right ngithi nje sathi si halfway nendlela eya ekhaya ngezwe nje ngekhwela unekhwela lakhe yedwa ekhaya engithi noma ikanjani sekunjalo nomjita lo mfethu ngithi mina kusefethu uzongifica ekhaya ngithi ngiyabaleka engibambe nje la mfethu xavu engidonsa ethi ukubaleka kwakho ngeke ukusize ngalotho mfethu ngoba sohamba sephesheya sibuye still lo muntu uzomfica ekhona lento namhlanje iyaphela mina ubafo omdala kunawe ubafo omdala kunami kodwa ngeheight sicishe silingane nangomzimba mngangami nje yeah mina phezulu hayi bukahle wena ukuzenza ingwenya hayi bafo uzolimala uyazi nawe angifuni isigcine sesingasayithathi le trip ethi ngithe namhlanje iyaphela lento le mina bafo hayi ngeke bafo ngiyabalaya mina engibamba ngale sikhathi engibamba kanje hayi indoda iyesa ngempela kanti mina ngazi ukuthi ubafo khona ama arrangement asewenzile ekuthenini ukuthi obvious uyazi ukuthi if ehamba nami ephindele ekhaya lo mjida lo njengoba ewumuntu obefikele ekhaya ezongifuna ezwile ekutheni nginemali wamtshela futhi ukuthi la engikhona showcase ngidla imali
so ubhuti wami useyazi ukuthi if ngingabuye ekhaya ama chances ukuthi mina ngibe khona kule aeroplane eyakusasa esihamba ngayo asilini so naye kumele kutheni ukuthi engithole sibe ndawonye silale ekhaya naye so naye kumele enze izinto ezizokhona ukuthi ngifike ekhaya so naye ke wayeumuntu odlala ibhola talented ebholeni so khona o coach ababe mcoach bese kuba nabangani bakhe so kahle la shothi wakhuluma nabo abafowethu ekuthenini ukuthi kahle intwana yami njengoba nisuke nibona hamba noSibanibani usuke ekhombile yawo kahle kade aqala ukuyenza lento ethenze ekhombile intwana yami ethatha imali edla imali kodwa naye intwana yami nayo futhi hayi ekuthenini ukuthi all that time nayo futhi bekuyiyona esuka iya kuyena imbhemiso so ileyo relationship yokuthi nje bazwana kodwa manje sekufika la kuthini ukuthi usegaxele khona ngale ndlela le kutheni ukuthi kungenzakala noma yini asho ukuthi ngaleso sikhathi efike kuthena ethi angishongo ukuthi ngizokubamba ethi ungaphenduli futhi kuzophendula mina ethi bafo kahle lana mfethu lento oyenzayo ayikho right so njengamanje into ezokwenzeka wena kukabili uyasidedela siyahamba noma wena uzolimala ngiyambuka bafo mina uthembile nje wasenzani hayi ngeke mfethu ngeke ngimbuze mina futhi usunesiphamile yabo unesiphamile hayi khuleka angiphethe lutho sakho kodwa uzobona kwaphela nje ngithi ama minutes awu2 ngibone nje ngithi ngabantu abawu10 amajita nje abanye bathe ukukhula abanye naye lo mjita lo uyabazi vele uyabazi egaming uyabazi vele hayi befike hawi ntwana uye lo hawu ixaye na indoda kwasekukhona abantu manje asebeyingungile ebuze ekuseni zishaphi mxo ngithi nami mfethu kahle angazi ngifuna uqhambela mangazi usuyabhonga wena ngibone nami ukuthi okay mfethu la kahle uyangisiza ushuthi njoba nje efikile ezongilanda ibhoga le hayi nami ngiqaleke nami uthanda ithi ya mfethu kahle mina ngikhathele wena mfethu yabo nami sengivukelwa abantu phela ezanjani nje mfethu ngikhathele wena sihlaba sakho ngikhathele wena mfethu yabo ngale ndlela le ukubona ubuso unebhoga ekuthenini ukuthi unalolo gqozu lolo khona lamandla lawa avukayo uthi mina mfethu ngikhathele wena mfethu uyangihlupha mfethu nami sengiyayenza lento ibe sengathi iphile manje iphile ngale ndlela lekuthenisi labantu laba abazos escorta if anything enzakalayo vele naye uyabazi bazokwenza something again ngithi mina mfethu ngikhathele wena izwa lokho ukuthi ngikhathele wena ese mfethu ukhumbula ukuthi wena njengoba uhamba khonto ngicele yona ngisho senze njani isicelo sakho ngisho ngithi mina hayi mfethu ukhuleka lapha labantu laba abayibhokho kuthiwawo kanti labantu laba banezinto abatshelana zona bane arrangement abana kahle thina sizeleni la hayi esho mfethu ethi kahle laba mfethu njengoba nginibizile ngifuna lo mfethu lo azi kusenthi kusukela namhlanje umfana wasekhaya ayikho into amkweleta yona ngisho ngabe kuthiwa leyo arrangement abayenzile nami engingayazi iba nali void ayikho ngithi mina imabafoni yawona le arrangement esenzile naye ngizosigcina isithembiso sayo ngizokutshela bafo bese sizosobabili ekhaya ngizosigcina isithembiso sale arrangement kodwa mfethu wena ngikhathelo wena awona kusukela namhlanje ukuthi wena uzongikhomba ungishoneseleni nale ngikhathelo wena laba mfethu laba kahle njengoba ubabona bela if ufuna ukubabona futhi bephinde bebuye sengibuyile la engiyakhona uqhubeke nayo lento uzobona nawe into abazokwenza wona bamtshela futhi bathi njoba esho lento ayishoyo sithembe ukuthi uyayilalela kube khona lo oyedwa kubona ethi nami kwakhona umuntu owayengihlupha ngathi sengithole ibhoga ngalolu suku ngayikhipha yonke ienga yami mshanami ilona thuba lakho leli buye waphuthwa ileli thuba ngikuphinde ngithole lenye ithuba
ayikho into ofuna ukumenza yona une-shock ngoba sikhona thina phambi kwakho manje sithi siyakuvikela ayikho into ofuna ukumenza yona ukhiphe yonke lento le ethi mina engibuki evula amehlo ewaqinisa engibuye phansi engibuye phezulu ewaqinisa amehlo ngisho ukuthi lo muntu bengingamthinta athi hayi usek ngiyayiqhumisa impama kwakuyithuba lakho ngathi ngiyayiqhumisa impama lakeni ngayiqhumisa impama la wangakholwa naye buka wangakholwa naye cabanga ukushaya umuntu omsabayo ukhaya umuntu omsaba ngayiqhumisa impama 1 yempama 2 owempama wahlehla wangibuka wathi wena wenza nje kumina ngathi mina ngizokuphinda ufuna enye wathi wena wenza nje kumina wathi mfethu baba bungayiphindi enye eyesithathu yokumkhombisa ekuthenini ukuthi kahle wena manje you are in control of i-situation uphinde uthole elinye ithuba as lo esho asi mina ukuyiphinda kwami kwesithathu kuzobe sewuyidalela inkinga kakhulu angisheki kulezi eziwu2 mnike 2 ngamnika nje thuna sabe sisuka lapho si-escortwa sihamba siyongena ekhaya wamele ukuthi akhohlwa isethembiso yabona ekugcineni ebusuku kwathi kwakuba ikhathi ngithi kwaku around aboma 1 entathu around aboma 1 entathu kungene i-phone call ithi ukhumbule isithembiso osenzile kumina yebo ngiyakwamukela okwenzakalile namhlanje wakhuluma nje as a different person ngifuna uqhama ngathi ngiyakwamukela okwenzilwe namhlanje lokho okwenze kumina vele izinto ezincane impama ezu2 yini impama ezu2 kodwa okubalekile ngicela ukuthi usigcine isembiso sami nami ngizosigcina sami athi mina hayi mfethu akukhonkinga sharp right wayivala icall uvuke ekseni nami sengisemudini ke manje hayi mvuke ekseni ngigeza mnandi trend mnandi sipakishe nobafo ekupakisheni kwethu sigibele i-taxi ekugibeleni i-taxi uma wengane beqhamuka uma wengane ezovalelisa hayi evalelise kube khona ucash engimnika wona bengimnika lo cash uma wengane lo sigibele i-taxi siya kumuntu ozosambisa e-airport bese kulo muntu ozosambisa e-airport ingene futhi i-call ithini ethi ngiyacela mnganami noma nje 200 anginalutho ngithe ngizama ukuyokwenza something ngabhampa so mnganami anginalutho wena chance ngiyogcina ngiyacela mfethu yabonye manje ngiyezwa kuthiwa usuhambile njengoba ngikhuluma nawe ngiyakubona ungena e-taxini mfethu ngiyacela mfethu ngiyacela ngithi mfethu asemfethu ngizotshela uma weNcosi bethu ekunikeza lo thu clipper lo maweNcosi mthethe mfethu ngicela unginikezela usibanibane u200 wathi kuyona le mali engathi hayi ngizokufakela ngiyazi mina ekutheni njengoba ngithi ngicela unginikezela yena u200 ngenzela ekuthenini ukuthi uzoshola ithuba lokukhuluma naye wena ngoba ngixoxelile izinto esenzile naye angenzile zona nawe uyamazi sihleli naye phansi so uzothola ithuba lokuxoxa naye maybe uzokutshela yena ukuthi kwenzakalani lezi zinto lezi azenzayo nawe usuzothola some sort of protection njengoba ngithi mina mnikeza lo 200 nawe usuzothola some sort of protection yes hayi nangempela shuthi emnike u200 bemnika lo 200 nangempela emtshela ukuthi hayi queen khuleka ngigadile yabo esho uma eNcosi uthi hayi ushilo wathi ungigadile athi bengenzela khona lokho njengoba ngithi mnike lo 200 uphuma kuwena esandleni ngoba ngiyazi uzosho njalo ekuthi queen ngigadile ngifuna vele egade futhi yabo so sengile ngiyazi ukuthi uma eNcosi usafe edladleni ba safe
okay manje ke sengivula enye i-chapter empilweni yami yokuthi ube umuntu angibe umuntu manje away from kulo muntu lo ongidonsela phansi, away from idakamizwa. Angakayibhemi wonke away from idakamizwa. Sambe nofethu uyangazi ukuthi idakamizwa ngiyayibhema vele ubafo wami. Yeah. Sho ukuthi bafo ngicela ungisize la esiyakhona indaba zedakamizwa, ngicela ungayixhumanisi nazo. Yabo, this is our chance le ekutheni ukuthi siguqule impilo yethu, siguqule ikusasa lethu, sikwazi uku-uplifta isibongo sethu, uku-uplifta umndeni wethu. So ngiyakucela bafo, hayi nangempela besifika silende e-airport from Turkey, England, sase safika khona eCanada. Besifika khona iGodmother kwi-arrival yethu inomngani esimazi ngithi kulonyaka lo esahamba ngawo bavakasha 3 years back. Yeah. So saba introduced kulomngani kaGodmother 3 years back. So naye uyasazi umndeni wasekhaya sikhula. So kunaleyo relationship leyo kuthenini ukuthi at last ngize ngibabone futhi after all these years. So kunaleyo expectation kuthina as sifika la phesheya. So kunaleyo background leyo ekuthenini ukuthi labafana laba from since bebe bancane siyabazi sebela manje. So nathi kufanele si impress plus now nama qualifications now futhi uwelder nami nathi ibhola maker, ihospitality la. So yonke lento nami sengiyishiye emumva ekutheni ukuthi ngilwa nomuntu ongafuni ekutheni ukuthi ngiphile impilo yami, ufuna ngiphile ngendlela efuna oyena. Yona chance yami le ekutheni ukuthi angeke ngiphile manje, angeke ngibe umuntu manje. Yabo, so mfowethu ukhonzile uFacebook, so each and everything esenzayo wayishutha. Yabo, so kube khona einganeni zaGodmother onotisayo ukuthi mina angipost kuFacebook. Uphuto wakho lo libele epost. Ngoba ngisho nanabantu esasifunda nabo babekhuluma nami if sebetshele ubhuti wami uthi away siyakubona ukuthi uphesheya umxo omuphi bese eyabanikeza inamba yami bese siyafonelana via WhatsApp noma via banibani sikhuluma. Angiposti ku WhatsApp, angiposti kuma socials, ubhuti wami oposta. So be notice leyo nto ngiyangiqala uEmmanuel akapost. Ubhuti wakhe upostayo kodwa uphatha ismartphone. Siyamazi ekutheni ukuthi ugudi kulezi zinto lezi and smart. Uyamazi ke nawe undlebe ekhanyilanga uhlezi umqondo wakho ugijima. Yabo, ungayitshela ukuthi akakubona into uyakubona. Unenkinga. So efike ehlale phansi nami ethi ngiyabona ukuthi ubhuti wakho uyaposta wena awuposti indaba. Unenkinga yini? Khona inkinga ekhona yini awuthanda ukuba la yini? Ithi mina ngiyathanda ethi akukhombisi kodwa if ungafuni abantu bekubone kubhuti wakho kuphela ukukhombisa abantu ukuthi yena ula. Yawo uyazama ukushaya away from ama photos esiwashuthayo. Yini oyishile emuva ungafuni ukubonakala ekutheni ukuthi ula. Manje emqondweni wami ngisasaba ekutheni ukuthi if engibona ku Facebook noma ezwa ngabantu ekutheni ukuthi hawo ngoba abantu bazomkhombisa ithombe bakutheni hawo nangu umxona is having a good time, all this and that, nginaleyo fear leyo ekutheni ukuthi engenza something so abantu basekhaya or engathi mina same time angimsendele imali. Mind you angakayi sicini isembiso sami mina ekutheni ngizokufakele imali ethile. Angakasicini leso sembiso. So umqondweni wami nginalokho kusaba lokho kahle inyanga yokuqala
ngangi-in chains ngisaba ukuphila ngisaba ekuthenini ukuthi if engibona ngisanalokho emqondweni ekuthenini ukuthi ngisho esekude kunami ngikude kunaye kodwa kusangathi ula eduze kwami yakuhlukumeza le ndoda abovethu so through isidakamizwa ngimazi through isidakamizwa ngendlela esiyona isidakamizwa kuba khona umuntu ohlezi eseduze kwakho nizwana ngesidakamizwa ongafuni ukukudedela ngoba uyazi ukuthi usibanibani showcase uzongibhemisa so uyazi ekutheni usibanibani ngizogaina ngendlela ethile zingena ngenyanga yesibili hayi nami ngaqala-ke ngasukuphefumula hayi usibanibani akekho phela fuseke ngiyaxolisa ukuthuka angiphile bethini mabethi bakubona unenkinga wena bebe ngibona ukuthi nginenkinga kuthiwa haya simise counseling maybe niyayazi iSouth Africa injani bakhule kanzima labantu laba and akafuni ukukhuluma nathi maybe besimisa kwi-counseling uzokhuluma lana we are having a good time mina sengihamba ama-counseling ngifika nje sengihamba ama-counseling ngo-therapy hawu hayi besihlala nayo-ke i-therapist siyakhuluma izo-pick up ekuthenini ukuthi khona lento engiyibambile engafuni ukisho ebatshele nabo ukuthi there is something ayibambile angafuni ukisho ephinde ebuye futhi kumina uGodmother kahle kwenzakalani hayi bese ngiyamchazela-ke istory ekutheni ukuthi kunalo guy lona engimazi for iminyaka lo guy lona ngigcine sengenza izinto ebengayimisele ukuzenza through yena ngoba yena kahle uyangithreatenisha uthreatenisha ngisho nanomndeni wami so lento lena ingihlukumeza ngendlela ekutheni ukuthi angikhoni ukuthi ngiye kuma-authorities ngoba bengiya kuma-authorities lento izo-implicate nami yabo so ngikuleyo situation ekutheni ukuthi angazi ukuthi ngizokwenza njani bengiya emaphoyiseni nawo futhi le ndoda ingashintshe istory ithi nayo ningene nonke singene sonke so it's a rock and a hard place so alright okwamanje relax have a good time busuphindele emumva uzobe usubona ukuthi usuwenze njani kodwa okwamanje wena zama ukuthi uphile uzama ukushintsha isituation ongiyona manje because right now angithi akekho la nginamahaya akekho kuthiwa iphila impilo yakho-ke manje yini oyifisayo ngisho ukuthi kahle ngiyafisa nami ukuyibona one day sengi-ona ibhizinisi ngiyafisa one day bethu uzokwenza kanjani kusanomuntu okulandelelayo sho ukuthi kuleyo bhizinisi yakho uzofika ey'thathele nje izinto ey'tapele ngiyibone lesi sithombe azama ukuspenda kumina ekuthenini ukuthi there have to be something engenzayo ngisho ngingaba la esho na ukuthi hayi uzoba la kodwa remember ukuthi uyaphindela emuva yabo so there must be something kumele uyenze ngayo because lento is serious hayi so lana ke nofowethu sihlale sigcine sesithola ngisho namatoho bola maker siyawelda sesakha ngisho nezikebha lana ngoba phela sifikile sisuka eSouth Africa sabafana ababedinga ukuthi bebonakale saziwa senze sibancane sesilindile la eCanada so wonke umuntu osazi since sibancane through uGodmother sebefuna ukusibona in person manje so lento enokushow abantu kuthiwa khona ukubandlululana ukhona phakathi kwabantu abamhlophe abamnyama iyayifanela lento so uyamajina kunabantu abamnyama nebawu2 phakathi kondle bekhanya ilanga yonke leyo attention iza kunini you have to find a way ozodila ngayo so mfethu wayimane eyishibizela so mina ngase ngi-used phela ekuthenini ukuthi nangu umfowethu la engiphila naye bengiphuma ngihamba ngishowcase ufethu uzowela so yonke le attention esiza kumina
angikhoni ukudila nayo ngaleso sikhathi ufethu uyayiphuzela umqondo wami in present ngaleyo ndlela leyo kodwa ekutheni bengibonakala ngaphandle ngiyabonakala ngepodwa umqondo wami in present ngoba sengijwayele ukuthi nangu usibanibane la so angisakhona ukuyi-expressa ebantwini without ekutheni skora sami nangu usibanibane so angikhoni ukutheni ngiyi-express ngiphile nami njengabantu ngaze ngakhuleka enyangeni esithathu ngaqala-ke nami-ke ngakhuleka-ke siyasebenza sibeka imali sihamba iy'ndawo kwaze kwafika la ekuthenini khona ukuthi bekuthiwa sinika i-chance yokuthi nihlale la nizokwenza njani kwabe mina oqala oshoyo ngathi ngiyakuthatha angifuni ukubuyela emuva ngiyayithatha I'll take it. That's okay. Sizozama-ke indlela zokuthinini zokuthi si-applyele ama-visa, extended visa ukuthi niqhubeke nihlale lezi ezinye iy'nyanga or ma-work permit niqhubeke nisebenze. Ubafu usekhumbule emumva ubafu. Nami ngikhumbule emumva at the same time ekukhumbuleni kwami emumva ngiyasho ekuthenini ukuthi kubuyela kwami emumva vele 1 no 2 no 3 ngizofica usakanje nansi nengane yami ngikhumbule at the same time futhi nansi lenkinga engisazoyifica ukuhlala kwami okay fine ngizo uplifta impilo yami phindela kwami emumva kumele ngenze something ngale situation engishiye emumva wenza njani Mxolo hayi ngizobona bese ngibuyela khona emumva angiqhubeke ngiphile kwakuyinyanga yes4 ezongisendela i-voice note inamba yami wayithola ngoma wengane ezongisendela i-voice note waze wathula mjida wami ngiyakubona eyithombe ngiyatabaza iphila ulife baba usokhohliwe mina mfethu i-arrangement yethu ngoba mina ngiyawathumela amasosha ayagada kini yonke into right kini uma wengcosi yakho u-right yonke into kahle kahle mina sengiphenduke nje mfethu ilonto njana i-protection eyakini mina sengiyi-bodyguard elayini kodwa wena awakayigcini i-arrangement ngagcina ngalo yathi uclip same time nje esakhuluma ngithi mina mfethu iyona number leyo oyisebenzisayo ethi ngithi mina unayo i-bank account ethi anginayo i-bank account kodwa ngingayithola same time fast naye gijime ngiyawezwa ama-footstep agijima unobhuti wakhe la ebuze ukubhuti wakhe bafu ngiyayazi i-voice yabhuti wakhe ngiyayirecognize bafu unayo i-bank account ngiyayezwa leyo excitement nje bafu unayo i-account ngikhuluma nomxo uphesheya mfethu uphesheya umxo mfethu uzongisendela amadola mina ngizokusendela amadola mfethu yabo zonke lezi nyanga lezi khulileka baba angifuni i-account yakhe ethi akanayo i-account ubhuti wakhe bese eyamnika ikhadi lakhe hayi ememeze ethi mfethu nazi inamba mfethu nazi inamba uyazi mfethu angikelezile mina mfethu ngicela mfethu ukuthi ngikushuthele bese ngiyakusendela mina mfethu yabona ngiphuma ukuyo-hike mfethu ngikhathele mfethu ngifuna ukuthi ngithi ngilale ngoba kusasa mfethu umuntu kumele eye etohweni ethi ususebenza ngisho nanokusebenza mama ethi mina mfethu ngiyasebenza hawo ethi hayi mfethu okay mfethu so lento soyiwaqalisa fast khuleka hayi ngizobiza umshanami uzokusendela nangempela drop i-call eshuthe ikhadi e-forward mina ama-details ngimsendele imali ngimsendela nje nami ngokuthi ngifuna lokho kuyena ekuthenini ukuthi ethi hayi ubafu khona into encane angifakele yona for zonke lezi nyanga agcine ethena uzongifakela wangangifakela so nami sengifuna nje ukuthi njoba esengifonelile manje ngiyazi ekutheni ukuthi kumele act ngoba benga-act ngakufonela mfethu awenze lutho there is something azoyenza so nami sengiyamazi ukuthi u-operator kanjani so I must act ngimsendele leyo mali leyo efone futhi hayi mfethu hayi umfethu uyasho ukuthi mfethu ikhona imali engenile ndodeni wangivula
unemali mfethu. Unemali manje mfethu. Bro manje nami ngifuna ukuza lapho. Ngizosala njani? Sikithola ubhele sileba lesi. Ubhele sileba ethe mfethu. Wena ufuna ukuza la engikhona. Uzofa. Uyazizwa uthini mfethu? Lana bese ngikhuluma ngokuthi yabona from ngihamba idakamizwa la bra wami ayibhenywa kunendawo la ebhenyelwa khona wena uyazazi ukuthi njani umgulukudu angikufihlela umgulukudu ngifuna la wenza lezi zinto zakho esangalena mfethu sokwenza uright nje lapho so mfethu uyangivalela mina mfethu uyangivalela ufuna ukwenza umshoshomo mina bra wakho mfethu obekusiza ngisho obekuthiwa njani mina mfethu ukhumbule kutheni ukuthi mina nawe sizwana kanjani so ungakukhohlwa lokho ungabe usuthi bra wami kodwa bethi hayi ngicwele ngawo nja yami yazini mfethu uzobona ngami futhi sengithumelele imali khuleka nje mina uqhubeka nokuthi ubheke lapho ekhaya ubheke bonke abantu uzobona ngami wena mfethu ivali phone hayi mfethu uqhubeke epost nami sengiyaposta nami posta ukukhuleka manje sengiposta ngokukhuleka sengitholile nane assurance ukuthi uyaqhubeka uyagada nami ngamsendela imali leyo mali engamsendela yona hayi ngakhuleka ngaba right ke manje nofethu sahlala kwashaya inyanga yokuthi sibuyele la eSouth Africa yeah so uyamajina manje i-mindset siyaqala isiyashintsha umuntu seyayiprepare ukuthi is coming back ngapha wathini uGodmother wathini yonke le mali ebenisebenza ngoba umuntu wayenganayo i-account ukuthi azodeposita $la lawo so sasibeka again excuse me so besibeka again wathi yena uzoyisenda bese singa however now ucash enizohamba nawo umuntu edwa nawo cash lawo $, lawo uzofika uwashintshe bungabofika e-airport vele as umjida phela usuku ushafile la usuku ushafe khona yabo wawungayikhiphi yonke oyisebenzile yabo hayi khona leso stash umuntu anaso nalo cash lo awutholayo kuyena sasuka ke Canada sabuya ekubuyeni kwethu Ortambo thula eShaka safika eShaka abantu bokuqala esababona kwaba isistera ekwaba yona yasilanda e-airport saya egateway kwakhona intombi kamfowethu kukhona noma wengane yami naye usisi anje sayihlalela kamnandi kwashaya isikhathi sokuthi siphindele sekhaya hayi endleleni ekhaya siyahamba safika ekhaya bajabula bonke abantu babuyile sibuyile rice kamnandi kyasa ngakusasa bekusa ngakusasa umuntu akasekho le usengapha phela manje eSouth Africa kade sibhizi le siphila sebenza samba ama concert Drake namanye ama artists kodwa ke kwasa ngakusasa bekusa ngakusasa hayi ubafo njengomuntu oyithandela iplug bayamazi ubhuti wami njengoba bengibona bayazi ufuze ubaba wakho mfowethu uyayiphuzela yawo ufuze ubaba mfowethu ekhaya akekho omunye umuntu obedla idakamizwa mina oqala enganeni zakho maye mina oqala ubafo ngisho nanensango nje into nje ayazi so kwasa ngakusasa hayi ubafo kusa kwabona yena wahamba wayo local tavern wayophuza shuthi kuleso sikhathi leso umana wasuka la ebesihlala khona wayothenga isite kwenye indawo yeah beyothenga isite kwenye indawo wafike wakha lapho umuzi so thina njengoba sesibuya phesheya sibuyela kule location entsha asiphindeli kule location endala yeah sibuyela kule location entsha
njengoba kule location entsha le esihlala kuyona naye uthi uzama ukusuka uthi uzama ukuqhela away from kule situation eyasekhaya ekuthenini ukuthi kwenzakala u1 no2 no3 na time liyashibiza so naye ufuna ukusuka away from kulokho ngak-understand lokho wasichazela naye ukuthi wayithenga isite so akafuni nje ukuba seduzane okay wethine asibambe la ngicabanga ukuthi kumele sizame ukuthi siqhubeke noma kusasa manje inkinga yenu nifika late ngizomshiya ukhulekane kusasa uzomshiya uvela udonsa wedwa ngivuke kuqala kahle bese angifuni ukufihlela ngivuke kuqala walala ngageza ngaqeda ngaba right wavuka ke esegeza sharp kodwa nami if ngifuna lento izoya phambili kufanele ngicabangele phela nambezo nina bandlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lo nto memeza ngathi akhala lila uthi igula lika Jamal lichithekile njengoba nibona nje sinensizwa lapha madoda umxolisi umfokazwane mangetha njengoba nizwe nje uhambe kuyalihamba empilweni yayo inesigwebedla sensizwa besihlale siseduze kuhamba lensizwa izigcine ishone asifuni ukufika lapho so ukuze ukwazi ukugcina wena ufikile lapho kumele ukwazi ukuthi ulandele iseries yakhe kusasa sizobuya no part 3 this is part 2 ngakho ke siyacela abafowethu ucomment ngaphansi nisitshela ukuthi yini nifisa ukuyizwa yini futhi nifisa ukuyazi ngaye enicabanga ukuthi nibuze engingakwazanga ukuthi ngiyibuze and akubuzekile utho ke le ndoda ithatha indaba ukusuka nokuhlala yalandeleka azikho izinto ezidinga imibuzo ngakho ke bafowethu mawuqala ukuba ingcenye yohlelo lethu le how I ended up in drugs okuyingozi engaphathi kwe-MPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni noma impilo izidakamizwa zayimosha kanjani impilo yabo njengoba ubona umjita onenhlahla yomsebenzi umjita futhi ophiwe ekhanda kodwa manje ngenxa yezidakamizwa ngenxa futhi lensizwa engasuke eduze kwakhe so sivala mfowethu ake ngibuza angithi uthe esikoleni unohlupha waziwa njengobhilikida yes awucabangeni ukuthi kwaku-upgrade idemoni ngoba usuthola le ndoda manje usuwele ezandleni zale ndoda ilokho engakubuka nami ekuthenini ukuthi vede njengomuntu wayehlupha esikoleni enabantu ngaziwa ekuthenini ukuthi ngisuka endaweni ethile kwase sekuvuka khona lokho ekuthenini ukuthi hayi na idemoni kahle ebelikhona so seliyavuka leli demoni leli seliyaqhubeka liyaphambili ngoba njengoba ngade ngishilo ngisho nasesikoleni bayazi ababukayo bayazi ekuthenini ukuthi bengiyindoda ebithula kodwa ebeyande ngokwenza besenza nje nabafowethu njengoba ade ngishilo ekuthenini ukuthi if udinga ibhoga khona ukuhluphayo ukubamba inkunzi kwakwazi ukuthona ukuthi khona labafowethu laba abawu4 abasemount abafowethu abawu4 abasemount bekuyibona nje abafike nje bevale ngisho kwezinye izikole ebeyihlupha esikoleni thina kwasekwazi ukuthi bese qhamuke thina kuyaliwa kuvuka impi kufika ngisho namaphoyisa ubamba inkunzi siyakubamba kodwa izinto abafethu esagcina sesikhuluma sesifika esivumelwaneni sokuthenini ukuthi bayayiyeka bayaseka isikole sethu kodwa thina sihluphe ngaphakathi so idemoni njengobusho idemoni elagcina nami sengilithatha ngilivalela ngaphakathi njengoba sekufika nawe mfowethu lo shuthi into enami futhi umoya lento kahle into kahle nami ebenginayo unaware ngathini into unaware thina ukuthi kahle nami samself nginenkinga yokuthi ngine-enga ngaphakathi phela lo muntu lo olibele ehlokoloza ukuthi ayivuke so if bekuthiwa ngangingedwa so akho lutho engikwenzayo akho kuhlukumeza abantu akho anything ngiyakwazi nje kubo umuntu so kahle ngidinga umuntu ozongipressa bese liyavuka le demoni so yena wayibona leyo ndawo le ukuthi lo vele ngizokhona ukuthi ngisipane naye bengimthinta la ngimthinta la njoba ngishilo nazo idakamizwa naye ubile naye isandla esikhulu kabi kodwa ngisazonilandisa ngakho lokho siyacela abafowethu ucindezele subscribe button ucindezele nebell uma
uqala ukuba ingxenye yethu ngalesiqephu ucindezela ibheli kusiza phi no uma kukhona isiqephu engisiposayo iyakenqezwa ocingweni lakhe izothi mayisikenqezile uzothi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku mina nguprofessor Mwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke sengincenga Khize